Biamono kigima mwanchu murigeria abu television ya Ndizi TV ni maro bengi ya kero churigeretie ange Chinsa Isato echubutu ko bwalero announce ya soberete yonde ko irali bageri go kwaligania ya kigima kiandage 10 elio kwene kya buna wasoire ime ye television yao ya Ndizi TV lero bwansu ubwomo Gusii nyora buna kila lituko lya Jumamosi nigo tukomerana naye somorobilio Ekeumbu Chinsa Isato oyo chaka Chinsa Isato weka Chinsa isano chabutuko ekero tukuyaliga bya kigima na kwene kiabuna nigo tuamanyira mange kurua semesa ya mangana maya na vugo tuasuka busio tuasoa ase kengesegia kabere kyomorobilio Ekeumbu oyo kolekana kila lituko lya Jumamosi kuchakira Chinsa Isato weka Chinsa isano chabutuko mwanchu muri ya biamono kigima asokera chinga gichao na ko yeligeria television ya Ndizi TV nyorabuna na vugo tunyora semitandao yaito ya Ndizi TV News Digital aliya sesemo ya Facebook na boigo YouTube nigo tunyorabuna Ndizi TV News genda se website yaito onyare kurigeria TV yao ubwanchite na mbeyemo Chinsa emerongebere nenye asege songo bagote bana 24/7 yani matukonzi ya wiki Chinsa emerongebere nenye genda galia ase www.ndizitv.net eliwono ogenda sensemeli kire watch TV live eliwono nyale kurigeria ando sensengima ebe omusani onale Nairobi ebe nale Mombasa Singapore Australia osensemende on sikuru China na onya Russia kuruali Ukraine motebibono asoegalia ase www.ndizitv.net eliwono anyale kurigeria Ndizi TV Chinsa emerongibere nenye maduko atano na bere ase wiki omutinyo mugima mitinyi 12 omwaka omugima biamono kigima omwanchu murigeria bono asamangana majani go tokenda semo ya kabiri tokwirana na mangana majia senkira yobikirano ya kigima mwanchu murigeria bono magoroba ya bono na ntagete wote bya bageni bane bali bawo kigo cya somoro buli Ekeumbu abo balenkera kigima na inje bono mbaganyete liyo banyale goika twakone na borobo bangeneke iri nanjira bali gocha igobono nyasaiga wanja goika bali gaiga senkirengi ya kigima omugeni ono mutangani niga kurukwa honorable Nyambega Gisesa oyo nigaro mu MCA kurwase ward area ye Rigoma ime county ya Nyamira na nigo are majority whip kurwase bunge ye county ya Nyamira niga kurukwa mheshimiwa Nyambega Gisesa nigo akurwase ward area ya Rigoma kurwase county ya Nyamira na bwo niga are majority whip kurwase county area ose county assembly ya Nyamira na bwo omugeni okabere niga kurukwa honorable Duke Masira oyobono nigo akurwa ase ward area ya township yani ime ijombo chioria Onyamira na mheshimiwa honorable Duke Masira akurwa kurwase county area ya Nyamira tukonera mange aliya berga kolekana kurwase county area ya Nyamira tukonera igora mangana impeachment na boigo emirobilio ya berege kobe kororo chinyagetari ntukonere amangana yechibara ntukonere amangana nde amange siasa echi county area mna chiabere chikorokana amatukabwa nkoiga chikomnyokane kirundo kigoro kigima bono gaiga keroba gocha na roto konera gocha kera Chinsa Isato nensu goika Chinsa isano chabutuko tosigikani kigimelio kone kiabuna ni gobono twekirire kirenga elio ayebunu mwanchu murigeria bwanchite omorobilio Ekeumbu elibono onyale kwenyorera alioganetie enamba yesimi petrango kobekera ligoro gabwo elibono onyale kwenyora asenkera engia kigima mangana majani gotugera chakabwa ngoiga kolende tinije bweka no tore na Joshua Auta asesemo ya kabere okoretera mangana majia senkera yumunwa bwimanyiririo bono tigato chake amangana majia ase togotebe egotebe karabuna omo bishop akurwase kanisa ya House of Bread International Robert Nyamonge eyegotoka yasesemo ya Ekeumbu imeye county ya Kisii nikobono amwakire omugabana bwe county ya Kisii omuske Simbarati ngambi yamuno azokubwatisia asogotugutara ngana eyikonyora ya chire buna chikanisa chinyare gwakana ebango boigo nigo agikiri bururu asengana ya berge gotebekana buna ye yari guchia korentwa mna bana bakuiburwa guchaka kubekirwa jisindani gete buna ebimanyiryo ebyo omwana oyo agibono niga yakwalire na yanyore asenkera yobekirano kurwa ensemo ya kabere Robert Nyamwange we kanisa ya House of Jesus the Bread of Life Ministries International tole based asomo Ekeumbu
enere baile kura muira neli mo governor His Excellency the governor Simbarati asa masikani ya kanisa so kuirania ebigi eri ali very dangerous to the church elinde ira ni wega ndubiya abo goni gotokoboria abajumbe baito ba county assembly bali gende kelibia bintu biritwa kwana birusuwo nalio marembo rabe ekanisa ne ya Nyasaye nabo igo nigo mubwenete no ninwe ibaga mu kuturusi kibango mongembo moba bigi no 10% yeno. Some of the churches are struggling, and if you do that, you are killing them. Nabo igo nata kama advice mo president yo itotwanjete omo president yo mobo eta Nyasaye ngari ngane ria tebetenga abana baito bakonyorwa aziti maternity babikirwa ebintu bikuruji ndani gete chikuru kwege somo chips egintu kiria Nyasaye tatutungite na kerokyo tigakore ebintu bya rusi wande zamaitisi byarwa kubekera abana baito igo ndugwa ni hapa ya kanisa yo mambo tumekataa katika jina la Yesu. Otigana na yu mwanchwa omo ligeria ni gobana tukwenda busyo ase Father Joseph Abogi kurwase parish ya Magwagwa ni gabolire abayiboli koire chinga gicyabo na bago kurwa bosemia gocha asabana babo ekero bali omutumoko omutambe oyo obwo mwaka gocha koera ase boy gabolire abarayibonzi bikurwa sorgonko rwa Gusii gocha amana kubwatrana eliyo kweneke buna magenderero ngo swale sorgonko rwa Gusii. Asa mangana engakie ruse yega nigonko bori abayiboli especially ase chingakie chiga abana bakire rusa abana bande bakolira matemu aba grade 6 aba class 8 noena aba form 4 ekaraba gocha gukora matemu gonko bori anga yare ko babuya abayiboli ase meroberio elie bangire nechi kanisa wao kogenda buna gisemina kogonyora maorokererio bonyasaye ayara akonya abana baito elinde banyare gotenna mokong ase chimbu chingia na kubwatia maorokererio aya Nyasaye iga abana baito libaga bakogenda kurigereria video abana baito libaga bakobera chipara tiga toteme abayiboli toira abana baito ase chi program chiri chibangira ase chikanisa chisemina no ne chi workshop kere kanisa nebwato umoroberio naende noena abarandi be chikanisa agongo babolinga ase chinga kiechiga banyare kubeka emeroberio eyera akonya abana abayiga kubabeka babe busy aso kubwati chinjera cyobo Nyasaye nabo igo na abana abayiga baba se kori endagere nyinge korende noene emeremo ase chi family abayiboli into bwenete kwa abana baito emeremo eba bwenete bagokora nandi nakobaorokereria enchera yokonyora noene ng'eri yabo ese chinga kiechiga noene omwana nere orete contribution ya ase family korwa ase emeremo ya mabokaye una gosimekano ene boigo abarayi baito be serikali kegima mono ase chi county cheito chia Nyamira na Bosongo gose Kisii mwairwe emeremo mwairwe omogondo n'abana inchi bali bunda etosemereti ng'a gitu abaeteri bagerio munyare kwama amatunda ali abana inchi babachorete basemeretie amatunda ali abana inchi basemereti tali chisegi tali riomana tali riororoche na gotiemana na ning'obwate chibesa naende ning'omo ng'aini korende amatunda abana inchi bali uyamana okigima omwanchu muri kiro tugendete gusuka busyo okigima omuseneta kurwasi county ya Nairobi omusike Edwin Sifuna nigatebire buna onye bono roboti rulia rugochiko kigwa busyo bwebunge rwamangana hari gusichinkwana kiricha Padison injiri gocha gukwanira amangana ali alingete omwana inchi nigobona yare atachie gwikirana eliyo ekoroa okoboko okigima nigalingo yakwana yo asikanisa yemo hime yomuchie o Nairobi ensemo ya umoja tu asogosangiriria kwebesa yobogachi kanisa. You are a bit more patient kwa sababu uko na experience, unajua hawa watu mnazungumza na wao. Hawa watu wa Nairobi wamesema mukileta hiyo report mimi niruke page zote niende direct kwa page ya unga. Na wameniambia hawa watu nikisoma hapo kwa hiyo page ya unga na nikute hakuna kitu mumefanya kuhusu unga, hiyo report ikikuja bunge niangushe. Si mumesema hivyo? Mumeniambia niseme ama nisiseme? Nikimaliza unga niangalie bei ya stima. Kama hakuna kitu mumesema hapo naangusha. Tukienda kwa bei ya school fees kama hakuna kitu mumependekeza tunaangusha. Kwa sababu hiyo ndio kazi ya watu wamenituma nifanye. Kwa hivyo wewe Mheshimiwa Kalonzo nakuombea sana
kwa sababu I know you have a persuasive voice that these people might be able to listen to you even if they cannot listen to Sifuna. Wakusikize wewe, usaidie hawa watu maisha yao ikue afadhali. Mheshimiwa Kalonzo, wacha nimalize kwa kusema kwamba we are in a crisis as a country. The country is crying out for leadership, a leadership with empathy, a leadership that can listen to the cries of the people, and above all, Honorable Kalonzo, a leadership that has a capacity for shame. We live in a time where the leadership of this country has no shame. Mtu ambaye alisimama akatuambia mchana ya kwamba hakutakuwa na ubomozi wa manyumba tena. Sasa leo hii hata hapa Embakasi East, Mheshimiwa Kalonzo, watu wanaishi na uoga kwa sababu ya ile judgment ambayo ilitolewa kotini. Hatujui kama yale mambo ambayo tuliona na wewe kule Mavoko itarudiwa hapa Embakasi East. Sisi tunaomba ya kwamba tusimame na hawa watu wetu hapa Nairobi, kwa sababu tuliambiwa kwamba hakuna mambo ya magreda tena kubomoa manyumba. Chinga gicho mwanchumo ligelia somo sangire kana yomurai wikama kia wipa omushike Kalonzo Musyoka nerabono nigate birubuna niko pakanitie kumanya kilicha betege ukorekana enga kichukura chabete chigweta cyo mwaka w'ikiri bibere na 2022. Chinga gicho nigabolirie ababunge kura sensemo yazimio la umoja elio banyale koba asobwamo ilikonekya buna niko bagucha koba bakayurusia serikali ya Kenya Kwanza ama musho. Therefore, we are waiting for an explanation. And I think that before we do, we need to, I can tell you, if we can get only 5 Dr. Margaret Nyakangos in this country, then I can tell our teams in Parliament, in the Senate, and in the National Assembly, that at least you can relax. But before you do, as mere leaders in Parliament, please stand up with all the authority and the mandate given to you by the people of Kenya, by your own constituencies. At the county level, kama Senator Sifuna, vile ameongea mpaka everybody knows who Sifuna is. Jameni, don't let down the gauntlet. Musilale. Because we are now talking of less than 3-4 years. Imesalia miaka zaidi chini ya 4 years. Na mjue hatujapata suluhu juu ya kitu gani kilifanyika 2022. Even before we talk about 2027. Na huo ndio msimamo wangu. Because tumekubaliana kwamba audit itafanyika. Tujue exactly kitu gani kilifanyika. So that's important. Otigana na yu mwanchwa omoligereria nigo tugusuka bosio aso mubunge bwe constituency ya Westlands omushimi wa timu wanyonyi nerebono abolirie abantu babete bakobwatwa chinga kichukorobekana ime yense ya Kenya banyare kubwatu kwa kegima ngakicho bononere omentire kubolia serikali ya Kenya Kwanza ekwire ni birenko via obugima inse na boigo egote babuna omwaka w'ikiri 2022 na isano na ibire igaraji kwebeka asukuruanerera ekero kyo gavana imeye county ya Nairobi na boigo tebire buna nigo barachi gukwana no yo tegete kuri ekero kyo kurwasi kema kya ODM Babu Owino elibekere kirenga. Please, before that report comes to Parliament, wakati wa maandamano vijana wetu walishikwa wengi sana na bado wako ndani. Tunaomba ya kwamba those boys be released unconditionally so that we continue serving Kenyans as their representatives. Kitu ya pili, vile nimeongelea hapa, cost of living. We must look at how we can bring down the cost of living kwa sababu watu wa Kenya wanaumia sana. Na tunataka hilo likuwe kama jambo letu ambalo tunapikania kama wanaazimio. Kitu la tatu, nikimalizia, sisi watu wa Nairobi tuko tayari, na wakati wake ikifika, mimi na ndugu yangu hapa Babu Owino hatutakosana, tutajua nani atachukomboa Nairobi. Hiyo wakati itakapofika, tutakaa chini tuone venye mambo itapangwa. Sio ni sawa?
ya mana okegimo mwancho muri lekera tugendete gusuka busio tete nkunyori na gote abo litangani abageni bane abo bakurukurusi county Nyamira amheshimiwa honorable Duke Masira kurwa se ward ya township ime county Nyamira nere ochikoba semesa yabona maroba na boigo mheshimiwa Gisesa Nyambega kurwa ase ward ya Rigoma ime county Nyamira na boigole majority whip na bo bagachiko ikarana gaga semeseye nigo bagendete gwika ime ase studio yaito igobono twali tariki 9 ose tosuka gutia tambe yendera kobera gabo kigima ekero tugendete kuyarigania bayikiringi wete obalensemo ya kabere ekolende Chinsa kirichigoika nkwebeka turamo kigima na kwenekia buna banyarire ekoba bagwika na gukwanira ria turingite emargoba yabono byamuno kigima ekero tugendete busio baraibande bali baikirana ase semeyo nigobono na barwa mutire serikali ya Kenya Kwanza ansukurusha emirobiryo menge gati yabo omurobiryo okazi kwa vijana oyole ko bakonya basaye kwenyorera engeria yabo nabo igobono nigo baboligwe gusababuri serikali ya Kenya Kwanza kurigyo murobiryo nde ongabuno yo yoragere abasaye ekonyora kibesa libanyare gwesukia bosio asobogima bwabo. I thank God that God has bestowed on you, Your Excellency, the mandate to unite Kenyans through the National Dialogue Committee. Now where you are the senior most pale. Now you've been involved in so many missions za peace. I think ni ishara Mungu anakuonesha come 2027 mali tutaangalia. Secondly, I want to urge you as you discuss matters cost of living. Sisi watu wa Nairobi tuko na shida. Kule mashinani naonanga watu wanapatiwa fertilizer. They are given free seeds. Nairobi we don't have shamba ya kulima. Sisi tunauliza kwa agenda yetu ya cost of living. Kazi mtaani irudi juu ama vijana. Women empowerment programs ziekelewe pia kwa meza. Ili pia sisi watu wa Nairobi tuhisi we are incorporated kwa hii mambo ya cost of living. Sisi tunakuomba as a senior leader in your wisdom. I don't know what you're going to do, but you need to tame this rogue government. Dr. Steven Kalonzo Musyoka, unaongoza kamati ambayo ina uwezo wa kubadilisha Kenya. Katika mazungumzo yako, katika mazungumzo yenu, najua report inatoka next week. Kile cha muhimu kabisa ni gharama ya maisha. Kwa hivyo lazima tuhakikishe ya kwamba hiyo agenda ya kubadilisha bei ya vyakula na gharama ya maisha imewekwa pale ndani. Kana na yo mwancho murigiria muraibwense ya Kenya muske William Ruto litukulia lero bono yualinge sensemo ya Tana River uchara kunkorolia ruapwani asabolirie abamenyi benseme yo kubwatrana na serikali nene asugukinya obolemi asensemelia bura irrigation scheme na gotebia abalimi benseme yugo chamo eliyogukinya rigesa liyo mochere. Watu wa NIA na county government yenu na mbunge wenu, na tumekubaliana ya kwamba hii mradi lazima tuitumie katika kuzalisha chakula ya watu wa Tana River na chakula ya watu wa Kenya. Hapa tumekuwa na maji ya kutosha ekari 5,000. Kupitia kwa hii intake sasa ambayo ni ya gravity, tutaongeza kutoka 5,000 mpaka 12,500. Alafu baadaye tukimaliza, nimeambiwa ya kwamba bado inahitaji milioni 450, na hiyo pesa nitaenda kutafuta ndio tuhakikishe ya kwamba hii 26 kilometers tunaishughulikia, na baadaye ile imebaki ya mwisho pia tukuje tuipangie vizuri, kwa sababu this time round hapa kwenu Bura tunataka hizi ekari 25,000 kabla ya 2027 tuwe tunalima mpunga na tunazalisha chakula, ndio mpate chakula na mtusaidie kulisha Wakenya wengine. Mko tayari jameni? Kutakuwa na Wiya kigima kero tugendrete asoroboti uruboigo umukonyi bumurahibwense umuske Rigathi Gachagua uyiboigo nero lingaso musangerekano iyo nigaburirie na gusira engane iyo yo murahibwense igoro yo bulimi bw'omochere asenseme iyo ya Bura irrigation scheme. Mimi nasema asante, mkichagua rais mkanichagua bila hata kuniona. Mimi nasema asante.
Nyinyi ni waangwana na ndio rais sasa amelete maendeleo, muanze kulima mchele. Tunalete mchele kutoka ng'ambo, tunatumia rasilimali za kigeni na tunapata hasara kubwa. Sasa nyinyi tunataka mjiunge na ile watu ya huko Kirinyaga ya Mwea. Mulime mchele ya kutosha, mulishe hii watu ya Nairobi. Mutawalisha? Alafu nyinyi mkiwalisha, muweke pesa kwa mfuko, mufanye mambo yenu. Alafu mimi nitakuja kutembea saa ile rais hayuko ndio niingie huko tujuane. Omonogeli bwebunge yese netumusikie Amason Kinki ni gwaboririe kubwatrana ne serikali nene ya Kenya Kwanza asate biribuna nigebegete mirubilie miya yoborimi ase Chinsa mo chinyinge eliyokwenekia buna omokia boka no ruraje kogera oborimi bunyari gukina imese ya Kenya ne Chinsa mo chinde bunecho chapwani. Rais anajua kwamba matatizo ya Bura ni mengi, ni mazito na ni makubwa. Lakini nataka niwaambie hivi, hakuna mkate mgumu mbele ya nini? Ya chai, si ndio? Japo ni magumu, lakini rais ana mipango kabambe ya kupambana na matatizo haya. Na mojawapo ya kupambana na majanga yenyu ni mradi huu ambao umekuja hivi leo. Kukuza mchele. Na kitu ambacho nataka nasisitize wakulima wa hapa. Unaweza kuleta ng'ombe yako hapa na ikatae kukunywa maji yenyewe. Rais anaweza kuleta kila kitu hapa, lakini dakika ya mwisho ni ninyi na bidii zenyu ndio mtazalisha mchele. Kwa hivyo nawasihi wakulima, hii mradi isipotee. Msimbwage rais, msibwage serikali. Infrastructure imefanywa, kilichobaki ni ninyi mfanye bidii, muzalishe mchele, mujilishe, mulishe Kenya na mulishe ulimwengu mzima. Ni sawa? Mtakuwa wakulima? Manake msipofanya hivyo tutakuja kulima sisi hapa. Kwa hivyo kazi wapi? Kazi ya kigima hagati ya baraibande bari baba wikirana nsemi ya Tana River bakuragwa no mugavana bona ya thatu nigo na borobo bate buri serikali nigendete kobeke mirobilie emenge ijogosira engana jubuli mienseme iyo. Mradi huu una manufaa makubwa sana kwetu. Sisi tuna uhaba wa chakula wa 64.7 kufikia mwaka jana. Hiyo food insecurity situation, mheshimiwa, imetutatiza mno. Sisi kama county, nikiongea kwa niaba ya wananchi wote, kwa niaba ya serikali yangu, tumekubaliana na NIA ya kwamba kuna yale mambo tunashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba mchango wao na mchango wewe umetuletea kule kutusaidia, unatusaidia na sisi tuweze kujishikilia na kusonga mbele. Kuna program tumeweka pale pia sisi, tunaita the 1000 acre expansion program. Hola iko, Bura iko, ambayo inatusaidia kuongeza sehemu za upanuzi, na hii maji hii itatusaidia mheshimiwa rais. Kwa hiyo mimi yangu ni kukushukuru zaidi. Niko na imani wakati tumekaa na wewe State House na tukakwambia kuhusu hii Bura irrigation scheme, ulituwekea immediately 300 million. Na saa hii umetupatia imani na ukasema ile 400 million imebaki utatimiza. Tuko na wewe, uko na foot soldiers, ukitutumizia hii 2027 hata usikuje huko. Tuko na wewe hapa, nikiwa na leader wangu wa majority, niko na wewe bungeni. Kwa hivyo asanti, karibu Bura, tutimizie ndoto yetu kwa sababu hawa wote wanangoja kuona hii Buya mono kegima mwanchu murigelia buya mono kegima oburuire bwa kansa na bono bwa beire oburuire bokonkegima bogendrete gwikera abantu abange kegima ime yense ya Kenya bono sakyo ito Dorcas Kemuma nigo aligereire ngane yo asobo ime kegima asoroboti rwabene rwe wiki kolende nigo ntegetengo tigiro roboti ruko gendrete kokororigeria ekerongendete kwerobelia eliyokwenekia bunana koleteire ekingesigia kabire ekia amajia Ekeumbu Chinsa Isato gweka Chinsa isano chabo tukomna nagotebia abageni bane no mheshimiwa Nyambega Gisesa kuruase wodilia Yerigoma imeye county ya Nyamira na boigo ni gare majority whip kuruase county assembly ya Nyamira na boigo mheshimiwa Duke Masira oinigaro MCA kuruase wodilia ya township imeye county ya Nyamira mangana to kwanira rero
nigoro ya siasa cia kaunti ya Nyamira muna mangana biriga okurekana kurua magiga gwikabono bono karongenderete kwero beriga gendera kurigirio roboti uruo nigo tukobatana na Joshua Auta kureze moya kabire yumuntu wabimanyirio na boigo tubatana Petra Mukira inche nigo nkurukwa John Kebati. I want to sign, I want to sign, I want to sign, my Lord, I want to sign. When people see me, they see you, Jesus. I want to sign, my Lord, I want to sign. Kansa n'oburire bwabaire bukorekana kuba omuchando munene ase abantu abange babaire bagusiria amagema abo witira ase ndwari eyo ya kansa ase nsengima ndwari ya kansa nigire namba Isato ase gati ya marwera ali amanyakaine kuira amagema y'abantu ase nsengima nigo bono abantu abange babato bwabo munene igoro y'endwari eyo ya kansa. Mutinyo 10 oyo eta manyakanite muna wogo chingira ndwari ya kansa yorobere asokunyora abarwaire b'endwari eyo bali bagenderete konyora obogwenya amona bali basiriria amagima abo ase ndwari eyo ya kansa yorobere. Endwari ya kansa yorobere nigo yamanyakaine konekiwa ase abasubati kurinde nonye nabo ni endwari eyo yabairege konekiwa ase abasacha obotuki ase bokonekinga abasacha ase gikakya wangoiga nonye mbarabo nigo babwate endwari eyo. Paturige seiro no yomosa basacha bari babaire bagwa kwane ndwari eyo ya kansa yorobere eginta bange batari gutwara okwegena osabasacha mbanyore endwari eyo ya kansa yorobere. Asa Maria tangoro ku Bethel Gesairo nyangweso no Gusii nka yerega Kisii town sebakuru kanyankongo lero nayu toshego yamborire bwa kansa obuna twalire ananste kuigwa ngana gantu gakubimba sorobere wansiro mwaka 2021 nkaigu ngana gantu gakunya kubimba lakini uri musacha kwa nyagwe kongi kwa nyagwe suma ko kera magania abasacha na mange demands kulise family ne chinyinge wone tokanga na bote te wate ni burire ni kwa nyama manane na ndo kwenda kusuma mono 2021 mongino minto ya ruarete kaba tole on and off nyagitali for a long time nani natakete ko kiranga na bona kunya kuime yana ngana vera se ko kansa lakini natakete como ana such news again karuarete Gogeseira beirega korwania oborero bwa kansa asebono anyariri kubobwa nabono agendrete nobugima bwaye ebuna botambe ngacha gutumia mario chi penikile chibakuru diclofenac achina ali kunya kunywa chenya gonkendia na china ali kutumia 2022 mwana onengo karani ngi standard 8 na atakete como discourage just kabuga ngeta batutu yange pushi pakandole ko drama tem kera no mwana na ruche ngabisa ko mwana ende search information yale gocha ko kwira na maya akakora buya gaita ngatebalinde kumwire skuru kana mwire skuru mai wanza ko shughulikia urire bwana kera na mwira 2023 January nga wono ngatebi family I think issue ne kana putuende ko face torole kera na role babire settle skuru kana nyagitari katebu ngapimwa ngatebu ngen cancer stage 3 kone yaikire kana na nyora cancer stage 3 kone answer weti ya mache okuruoro vero korangana fluid tu clear kuruoro na ende pain yayo kwenye kwa mente kande mono sana kala tu akoro test ikabanko la surgery kana ngakora la surgery chipati kwenye chavera affected chikarusiwa immediately nkaba shifted ko gende second kwa chemotherapy ina akorete ga busungu ngakura kabwata the next step yari kubwata ne ba ka radiotherapy tari ko busunga kagenda ka optical na Nairobi next to patient kubwata advanced cancer center nona chite ngakora radiotherapy ngakorerwa kero na ira na ga igale ne munyetari anda tinga ya bona na bako ndutimuke ento kere bakoro kwa monotherapy mali obwente kunyi for 5 years kine ndetera mo kunyi rituko pande ebi nabyo bona mali okaina rangutumia otherwise ono na bonde buya
timbo atieni issue bono tinkuru pain and onsi. I am now just like any other person. Una amaro irande onse abwate makongo ao nigendwari ya kansa abo igo ebwata makongo kulingana na gisairo nigaote babuna nigo mochando monene ora asabanto ase okobanengeta nabo igo ogotatwara chibesa chisaine erikwena kingankonyora bare obogwenya asenchira ya bwango. Mangana yugo ya cancer, the treatment is so expensive. I had to do Arambes, Simaya Wonkonya, I had to sell some of my properties. Bantumbale, yani kwa yuringa cancer buate, they declare you dead. In fact, I never disclosed my status. I can't chemotherapy, no, I can't surgery. So the last part in I for treatment, radiotherapy na Nairobi. Then I had to do maybe a fundraising na kwa WhatsApp. Igati yabasubati bari bakirwe n'endwari yo ya kansa yorobere igobe sokire bene irikorwa bosemya gochasa abantu bonse anene abarwire agwetera asokorwa omigano yabo ebuna enchereyemo yokuba omoyo kero umuntu natakirana kire abantu babo NHIF notified sana ibintu bindembere bikurukutse CT scan ibintu biri korona NHIF bijilengire ko ono tubusabara abantu bandi ne abantu kwenyara turyengira at least abantu bakane NHIF igendo kereke nene mune ko ibintu byose amoroyi ekiagiva n'umunyagitari batarenjera yene. Dr. Bahati Oyure umunyagitari okorwa bogwenya asa abaroire abendwari ya kansa anene asoko babara korasenya gitari ya wasisi specialist nigo bonna tebebna abaroire abendwari ya kansa nigo bagwetera amakongu egento kyabairete nago chakya ekyombekemo ekyo kimanyeke inebuna mata cancer survivors ekyo bachagetie emyaka 5 ya etire unenjira ya moyo kubasira na kubaikange abaroire amona bali ababuire endwari yo ya kansa na nyambali abasiririwe na bamwabo wetira se kansa yo yorobere. Kwa majina naitwa Dr. Bahati. Mimi ni plastic breast surgeon, kama breast surgeon na Kiswahili daktari wa upasuaji wa matiti na deal na ugonjwa wa saratani ya matiti. Siku hii ya leo tumekuwa na event ya celebrate miaka 5 ya kuwa na support group. Martha Cancer Survivor Support Center ilianzishwa mwaka 2018, kwa hivyo leo ni miaka 5. Na hiki kikundi kimeanzishwa na kina focus on wanawake na wanaume ambao wanaugua ugonjwa wa saratani. Hivi kuanza tulianza na wagonjwa ambao wana ugonjwa wa matiti, lakini vile tunavyoendelea tunaendelea kupata wengine pia ambao wana ugonjwa mwingine ya ugonjwa wa kansa. Na kikundi hiki kimeweza sana kutusaidia wagonjwa ambao wako pale ili kuendelea na matibabu yao hadi mwisho. Wanapata changamoto nyingi sana katika community, familia, wengine wanaachwa na familia, wengine wanakata moyo katika njia ile ya kupata matibabu. Lakini katika kikundi wanapata marafiki ambao wana encouragement to one another, na tumeweza kuona kuwa wanaweza kumaliza matibabu yote. Mambo mengine pia ambayo tumeona, wameweza kuwa marafiki wenyewe kwa wenyewe na wanaweza kupigiana simu wakati wana shida yoyote ambao wanapatiana hope wakiwa katika hiyo harakati za kutibiwa na ugonjwa wa saratani. Asense moya bari abakurigeria abaruire abwendwari ya kansa muyigoba munyekaine buna caregivers igoba arure birengereri byabo anene sari bagwetera chingaki bakurigeria abaruire abo. Sometimes unaweza kuwa huna pesa vizuri ya kuweza kukulisha huyo mgonjwa wako vizuri. Those are one of the challenges. Challenges zingine sometimes ako mbali na wewe juu kuko wakati anahitaji kama challenges zingine kuko vitu singeweza kufanya sababu
kuko na kazi ingine kama singeweza kama kwenda shamba, kwenda safari za baribari siwezi enda, hata kanisa mara mingi singeweza kuattend, ndio niweze kuwa karibu na yeye. Nigo baganiri unde gwensi ukurigereria muruhire gutwara omoyo aboigoko baikange abaruire babo. Abavuyi b'endwari ya kansa nigo bono baganirie undi gwensi uri urwarete obureiro bwe otwara obaremo nabo igoko mwigina Nyasaye na kwene kibunangu tumekabare amalio gari baire n'abanyagitari. Dr. Bahati nigaburira abantu bonsi abo musacha gose abasibati kwene kingango talira bare chinyagitari erikoringoriwa asekera chingaki bunenchira ya moyo kumanya inga ambu ya bare nabo igoko nyoro baseme buna baganete gwetanga kurwa sendwari yo ya kansa ayorobere. Zidi kujiangalia kwa sehemu ambazo tuweza kujiangalia, because tunaelewa kwa kuna zingine ziko sehemu za mwili ya ndani ambazo tuweze kujiangalia, kujipima kama ile ni matiti tuweze kujipima, na wakati unajisikia kwa kuna jambo lolote ambalo si kawaida katika mwili yako, nenda kwa daktari mapema ili uweze kuangaliwa. Ugonjwa wa saratani sio kifo. Watu wanaishi na wanaponya wakati wana ugonjwa wa saratani na wanaishi maisha ya kawaida. Nigo abantu baboriwe kurigereria chindagera bakori nabo igo gukora amasoezi bunenchera yamo yo gwetanga kurwa sendwari yo ya kansa yorobere. Indwari ya kansa niga abantu abange bamenyete ngateri kugwena asekeri abantu abange bagokwanonye no moyo ekere banywarire endwari eyo nagutiga ko ikanonye na sechinyagitari nabo igo konywa nonye na mariogo alibairwe n'abanyagitari. Korende goikira boniga nigo endwari yo ya kansa yatebekane bunanige kubwena kubwatikana nabali banyinyorire nabo igo kubwena asebono basokire na kurwa oborori bwabo una babeire bagotara esabari yo kurwaria endwari ya kansa goikaboniga babwenene na kugendera na magimabo obuna butambe naba mitongo bateyori mwanyorira abangani banyorira kutiro gusaba gaka ukugwe obururu bonkugwe na buri etorugwe gene tomonene nkugwe nuri tobase gutwara stress tobase koga ekigwoga ekigwe kwana gwiturika sore kwaraseka watera kwagoka. Asama tukabango igani serikali ya Kenya witira somora iwense Dr. William Ruto abetega ko bekisei emiswada ene asense moyo wachenu sigati yabo yaringe igoro yenchira yo kuchigokonya abaruire bali babwate amaroire ali amakungu ayo akuira chibesa chinyinge asebono atebetobna nigo bano barachikurigerirwa ase obwememono ekiagira nigo barachikonyora obogwenya witira ase kadi yo enya ayo bochenu kurwa Ndizi TV ireta Dorcas Kemo.